Ay naman! Ay naman! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak makitsenda ita, bubong lakay. Asino ti kadwam? Ni Mari Bonita. Ang mga numarabyan kayo manin, iti kumarin. Saan mat siguro lakay? Agawid ka dagos ha? Wun, agawid ak adagos, apaman amalpas tilakad mi. Awan ka lagi talas 12. Na, but-but nga nak ka de. No kayat mo, di si kalaangan ti makitsenda. Si kalangan, masaduta ka rumar. Itay pa adi ka matagtagar Mari Josie. Madanaganak nga rod, Mare. Traffic mo lang una yun. Ang mga numakaungot nila kay ko kanya. Itix mo Mari. Ibagam ang traffic. Ay, awan loob ko, Mare. Makitex ka pa ang kanyak Mari. Ibagam ang traffic tayo, tado ti turista. Un, Mare, barang maawatan na. Ay nawaw, kapilitan Mari. Awan mo't ti maaramidan tayo ta traffic mo't. San mo't amabalin apataya benta tinagluganan ta. Anyat orasan, umawan pa'y lang dahil ta Diyos makapagwisit na talaga. Nay, ay nawaw. Anyat pinaramid mo babaw. Sika magayam timang mangagaw. Apay nga ibarbarsak mulat tandag iti gamit yaw. Kasano? Awan pa'y nga agawid dahil ta Diyos No sino nga taayat ti kadwana. Kunak man no nakitsinda dakit ni Bonita. 5 nga oras hindi na malabas. Umawan na pa'y langas mangpait. Awan ka di titiks na king kanak kaw. Na-traffic ka no. Ngamjak mamati tatang. Ang lalaki di mo tinanak kaw. At tamagam titiks na king ka. Marurudak nga ron. Imbilin ko nga agawid adagos. Ngam nagtanggan ti ulo na talaga. Ay na, apo. Bubong, nukas na ka na yun. Awal amukon. Maibos ti gamit aditi balayaw. Para na traffic lang ni bakit mo. Napudutin ti ulaw. Di nakman pakibiyangan tatang. Numaasar ka. Ti puon ti mangga ti ipangipapasam iti ugit mo. San aday tamang perday ti gamit yo ti paglaingam. Awanin maibos ti gamit yo anak ka. Pangita ka lang, Diyos Itay pa'y ururahin ka. Itay pa'y amabisbisinak. Ay, una yan. Anya manen tinaramid mo si kabubong. Manumanen agamit ti pinirdim. Ay, nawaw at talaga ti kastoy abiyang. Sino nga mintin ibaking ka? Amabayagan ka? Nagtiksakmat ka. Di mo ka di maawatan ti kunada at traffic. Na-traffic kami kan Mari Bonita. Taado ti turista ita. Iso nga itala ang anak kaawidak. Day talagang ti makagapo. Anya ti kayat mo? Patayabon me iti nagluganan me? Hoy, ma-stress ako ni iti kastang aramid mo. Nabuong manan dagiti tasa kas kadaan niya laditan. Kurang pa deta. Nairuang kan iti kasta. Tunggal na pudot ti ulom kat gamit tayo ti perjem. Makauman ti kasta. Di ka pagyaman, tasan aturupang ti perjem. Ay nawaw. Pudno asaan nakakabkabilan. Ngam panunutan man mo ti masaysayang akwarta kadagiti gamit tayo abas ta ibarbasak mulatan dita. Kastala akanayonan. Aginggat ka ano nga agan ano sak, ha?
Maulawak Mildred, dandan ni ibo sa magayam ti gamit dito'y balay. Kita man to'y flat screen at TV tayo, nabatak matan ti screen na. Gumatang manin Ay nawaw, ada ti kwartam nga igatang mo, alaman? Makipurdiya manin. Talaga at sumakit ti ulok kan ka. Hay, Jack, maawatan ti kasta nga ugalim. Biniling ka ide. Ano mabalin kat kontrolom ti bagim. No napudot ti ulom, mapan ka iti poon ti mangga, ta uray iso ti danug-danugam. Nalpasan, nagkatunga sasawam dita. Anyapit ti maramidam. Saan mo't mabalin ama isubli ti napirden? Jack, amon na talaga. Ha? Ita ka man langan. Mapanak ita ti kumparik. Ita, pumanaw ka na ta nakasta? Siya ti pagdalusan ka na di ti binuong mo? Lumabasak, Jusay! Sa dino ti papanam na Perla. Mapan ko itulod to'y karni ti baboy ti ayad na Paul. Anyagay na kita isaksakom. Gabi yung sama na kita. Wala na. Pinirdi manun ti asawa. Ay nawaw, hapay ka numanan. Sa anak laang anak kaawid adagos, ta-traffic kat nga rod itay. Idi simmang petak ay na, agkaiwaramot ng dagiti gamit dito'y balay. Tagayam, imbarsak naman nun, agraman ti flat screen, apakibuy-buyaan nyo nana na perden. Inulit naman ang tikas iti inaramid na iday. Di na amo ti mabagbagaan nana. Di na pinanunot, asayang ti kwartaan na igatang kadagito'y agamit. Anya nga iti ko na ti asawa medikal man, Mare. Ay, ma-stress akon at talaga, Mare. Oh, anyat na pasama kaya, Mare. Awanan, naperdi manin ti mano agamit ijay balay. No kasta, imbarsak naman ang dagiti gamit yo. Wen, Mare, dagiti langan plastic agamit mi tinagbati. Awanan ti pagkapyan, awanan ti pagbuyaan. Ay, nasakit ti ulok amang pampanunot, Mare. Di gumatang kayo manan iti gamit yo, Mare. Saanon, Mare? Ah? Nangamong ditan. Ang mga nugumatang akat perdian to manin nila kay ko. Sayang lang ti kwarta. Sa bagay, Mare. Di ka pa'y gumatgatang. Tapno maamiris na, tibidot na. Wan nga rod, Mare. Nairwamon iti kastang aramidan na. Tunggal ng pudot ti ulo na. Gamit me ti dadaulan na. Ha? Tamakita na itaa. Ay, anyang pelat aramidam, Jusay. Apay adi ka pay lamang ipapudot iti kape. Pimudot na yan, itaypay. Apay nga rin din ang itimplan iti kape. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo? Kalpasan abinuong mo dagiti baso dito'y balay? Kung naman lugim matang ka iti baro. Pangala ako mga iti igatang ko, kat awan mo't inyawat mo akwarta. Pagkapyam latan day tanakupit at akure. Timpla among ta sa anak ng agkape. Ay. Asinom ang itimat ng agkape iti takuri. Kaslawan ti tasamay. Talaga nga awanan ta inibus mo. Ano sam ita, ti agkape di tatakure kunak manen. May kamay, dito'y balay. Anya ti masapul mo, anak ka. Mabalin ti makikapi tatang. He, ay nawaw. Awan ti kapiyaw, iji balay yaw. Adda pagkapyan naman ni bakit ko iti takuri. Kasano mo nga men, binuong mo amin abaso yaw, idi na minsan. Nakaungatak lang iti dayjeng aldaw tatang. Iti panagkunam ka din, kit na siya at tigas tangar aramidam. Bason mo't lang ni Jusya. Napay ngamin papudutan na ti ulok. Nagloko kan ba raw? Ipabasol mo pa iti asawa. Namin ano akas ta tinaramid mo? Kasano, numauma ti asawang kaagsapol iti sa mahal lalaki. Tay nasingsingpait ngem ti siga. Pagyamanan kit di ta Jusya. Tasan nga iso ti kabilag no kasta makaungatak tatang. Weng, ngem saan latta dagiti gamit yu ati dadailan? Malala, agkapi ka. Ngem madadamdag iti baso ka. Abang ano iraman mo kit di apirjay. Awanin ti igatang kuno bilang lang baraw.
Iyon mo man titibay, tagbuyak ba kay? Ay nawaw, manglukluko ka kade, ah? Asidig kamat ititibay. Anya lang mo dya pindutom. Nung masadot ka, at damat ti remote, iti sangwana mo. Aday ta, iyon kon. Ay, nangisit mo eh. Awang mo ti makita pa kay. Common sense mo tin, ah. Nalipatam ka di, tinaramid mo. Screen lang mo tinabutak. Ay naapo, pang ngaasim man na, usaram ti panunot mo. Anya anabetak laang ti screen na. Siyempre, no nabetak, naperdi mo tin ah. No anya mo timbarsak mo iti TV ah. Gumatang ka nga rudo ni Tibaro, bakit? Ay, saan analaka ti gumatang manin? No agsasao ka, kaslad din padulin mo akwarta kanya. Sapay at dati drama, abuyag ko ma. Nyamot tunay. Umayak man, Mare. Agtugaw ka, Amare Jose. Ay, agyaman ak, Mare. Umayak laang makibuyang. Ay, un, Amare. Iyon mo lang ang titibe. Agbuya taado ang Mare. Ay, un, Amare. Mabiit lang. Mangisa ang akbiit. Ang mga numakaungat nila kay kwenton agawid. Naimbag ka pa, Mare. Naka-rice cooker ka. Saan ka amarigatan nga gluto? Abay, agraman rice cooker yung pinirdi nila kay mo, Mare. Ay, Juan Mare, nabetak mo dun. Sayang day dyan. Kagatgatang milaang. Ay, day tatirigat ti madan iti kasta aklasin ti asawa, Mare. Ti mangperdi iti gamit ti paglaingan na. Isungarod nga awanin ti planok agumatang manin, Mare. Maanusan no anya ti addang. Balay pa'y ka di dayto. Sika no anya ti panagkitam. Mano abulan ni nakastoy. Awan ti makita ka gamit. Di ka agreklamo di tata si kamo ilaang tinang perdi. Talagang awanan ti plano magumatang ba kay? Mangtad ka itigatang ko. Awan ti kwarta kita. No kas na nga rod, ano sa mun ano anya ti adda. Lagi di maanusan ti kastoy. Di mun tuma ngamin ammo ti agnakam. Pinakawan ka idi, ngem inulit mo pa ilaang mat. Ita, si kamot laang ti agparikot taawanan ti maaramat. Ala, dadaulom ket di pa'y tinagbati. Masiksikuran ako ni balay tatang. Anya pa'y laing nga rin aramidam ngay. Makipurdiya ka Tarugyan ba rin ti agpundar iti gamit yaw? Awanan ti bibiyang ni bakit ko tatang. Ay na, naumamit ti niya. Si kanto nga may baraw. Di ka agnakaim. Agsaysayang kay ti kwarta. Amom ngayon rigrigatan yung iti gamit yaw. Napamula ang pinirday. Awanan na. Dahita ti bidot ko tatang. May kawa tamano abulan nga gan-ano sa. Sapay paborito di buyagi ti tibi. Pagyamanam lata. Ta saan naka pinanawan ni bakit mau? Siguro, no sa bali lang nga babae, ay awanin na. Nabayagin ngayon sukat na ka. Kontrola mo gamin at ibagin baraw. No amom anapulot ti ulaw. Rumwar ka dago sayin. Amom mat ti ugaling. Sika, ba't ti masalaw ko iti dalan, bubaw? Sa dino ti papanam. Apana man makipurdiya na perla. Ijay, Di tamyanan. Nasken nga gurnungak na na. Tapno makagatang kami mutlang kini bakit ko iti gamit iti balay. sikan to magamin. Mahilig ka mang pirdi iti gamit no kasta na pudot ti ulaw. Hindi makontrol ti bagik nga na. Nairuam kalaeng nga main. Baliwam ti kasta nga ugalim. Tapno saan asayang ti kwarta ang nagrigrigatan yaw kembaka mau. Limabas man nila kay mo dito'y balay itay, Mare. Jak am mo no sa dino ti papanan na, Mare. Saan mo't nagpakada kanya? Nangag ko ti pagsarsaritaan da kanina na perla itay, Mare. No husto tinangag ko, mapan makipurdiya di tamyanan, Mare. Aya, Iso
Isumat tinangag ko, Mare. Nasaya at ano na panunot na ti makipurdiya. Tapno masukatan na dagiti gamit a dinadaol na, Mare. Isupay, Mare. Manuabulan mo tan nga gananos ka. Tangdan ko iti manungal daw bakit? Ananwak dayta. Igatang mo iti gamit dito balay. Umanay ayamot dayta. Inutin ta bakit? At daman ti pakipurdiya at into no may alawas. Una umpay lang ang agatangan dagiti kasapulan ta. Sumarunon to ti TV kin rice cooker. Amangan mat no gumata nga, kat perjem to maalaang manan. Saanan bakit? Kasano ang makasigurado Manipo dita. Agbalbaliw akong bakit? Kasta maalaang timbagam ide. Sa balitan bakit? Seryoso ako. Ura siya akong taggastos iti gamit dito'y balay. Tas yakbot ngagpaysuti ng datail. Okay. Inton sumaruno alawas latan, gumata nga. Nagadumat dun ta ginatang mo agamit yung, Mari Jose. Tangdan ni Bobong tinaigatang, Mare. Mayat nga ron ano kasta, Mare. Sana na masapol nga gananos ka. Rumbang laeng Mare. Isuma ngamin tinang perde. Rumbang laeng asukatan na. No nalaing amang perde, nalaing kumamot agumatang. Husto ka, Mare. Barang hagnakamot na. Narigat mo kanayon agamit latan ti papapanan ti kwartayo, Mare. Saan kayo ang makaurnong no kasta? Ay nawaw, andyan ito nakakarton na binagkat mo, Bobong, anak ko. Ay, TV samay. Tata. Timatang iti barong. Tapno ada ti pagbuyaan mi kini bakit ko. Kitaem abangan no mapirdi manay. Saanin tata? Ay wala akong nagitigamit mi. Kasta agameng, tapnusan asayang ti kwartayaw. No napudot ti ulaw, saan adagiti gamit yaw, ti pangipapasam. Nagado akayaw iti paraangan yaw. Kastamot lang ti kunan ni bakit ko tatang. Sige tatang, agpatuloy ako. Siguradong agururay ni bakit ko di balay. Hagan-anad ka anak ko. Tibiling ko ha, di mo liplipatan. Ay, kamaudyanan na bakit? Kompleto mo't lang ang tigamit dito balay. Kabarbaro mananda kita. Kita ang mga nupirjem manan. Ay no, saanin bakit? Agbalbaliw ako. Promise. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saan nga isupay apagsakitan ti ulok no kwa. Mala, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Agluto akpay iti pangrabyanta. Tulungan kan bakit? Mala, sumurot ka nga ro doon ijay kusina. Tapno nabibiit ti trabaho. Ay, nawaw! Ikan iti importansya dagiti kagawaan. Tapno saan masayang ti kwartaan na igatang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumnge. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam.
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni Pauling ti limabas lakay. Nakitam ti imot na nakasupaw. Ay nawaw, pakibya nga mo't amin bakit? Payam at lumabas dita. Man ano ka kuma? Nakita lakay, mangga manun. Ay nawaw. Aginaw sanday tanga ubeng. Aginaw mo na sasawang bakit? Awang mo't nakita kanyaw awid na dito boarding house. Sa maysa, agbasbasa pa ita ubeng bakit? 20 na pailaeng. Ay nalakay, anyat ammom, no iso tinangidanon iti bagi na iti ayan tinubyo na. Anya klase ti paragpampanunot da ita bakit? Kita lakay, agi katuman da ita. Idi pa'y napalabas nga aldaw amakitkitak ti mangga ngayaw awid na. Paborito na siguro mo't ati mangga. Aginaw ko naman. Rimwar kan sa manan, Pauline. Ay, wala na Mercy. Ada classic ita. Kasta ka day. Ay nawaw. Apaya kasta ti panangkita yu iti tiyan ko, nana. Ada ka ti parikot? Ay kwa, ay awan mag. Magustuak ti blouse mo, basang. Naggapo iti ukay, nana. No kaya't yo, sumurot kayo kanyak inton maminsan, tag-ukay-ukay tayo. No awan ti aramidak, Okay. Agpakadak nga rudan, nana. Amangan numaladawak iti classic. Umayak man, Mari Merce. Agtugaw ka, Maray. Agsingir ka ka di iti abang. Wen, ada ka din kwartayo. Adda, Maray. Adda tinaipaw iti anak ka. Ay, gayam. Adday pagakan ka. Adda ngamin ka madlaw ko iti balasang aborder mo. Anya day tamadlaw mo, Mare. Aginaw sa mutan. Anya? Namin ano anakitak ti mangga ngay nyawid na. Kasalo ko mamapasamak day ta. Kat awan ka numot nobyo na. Amangan no adda ilimlimad na, Maray. Anya? Agsipot-sipot ka, Maray. Kano adda ti kontak mo iti kabagyan day ta, Pauline. Awaga mo, ipakaamom kadakwada, Maray. Narigat no si kati mapabasaw nupod no nga aginawon day ta border mo. Unay kan bakit? Sugsugan pa ilaang tilandli di tayo. May mayat lata no maamuan ti pamilya ni Pauline ti may papan iti panaginaw na. Sigurado ka kadeng nga aginaw di ubeng? Amok no aginaw ti may sa babae. Tababae akme, lakay. Agbibirok kay ti gulo. Sa maysa, di taw ingagnanaod. Kasanula nga no panunutan dagiti kabagyan na asaan abinantayan ti landlady na isoan na sikogan. Nay, isumot ta sumungad. Nagadumanan ti prutas ngay nyawid na. Ay, kung naktumot kun ka, aginaw day ta babae lakay. Mano nga aldawon tinapalabas. Sipod ko na mga aginaw ni Pauline bakit? Ngamawan mo't ti madlaw ko keng kwana. Ay nawaw, di mo ka di makita. Kas lalumukluk magmaglaang. Kasla saan may? Lumulumag nga raw. Malaway na. Lumuklukmag no lumuklukmag. Anya kumalta. Dagas ay ti lumukmag. Masikaw iso alumulukmag. Madlaw mag. Wala, ibagam no di. Masikog, aginaw. Pudno ka man kanya. Insecure kan samot iti day ta Pauline, iso akasta ka.
Kahit mo sa mga ibabay niya tao, ha? Insecure mo ta sasawam si Katune? Ha? Saan apulaos? Anya ti arambidam dito'y balay, Mari Mercy. Ada ka di parikot iti pagababangan niyo? Nangagaw ngagsarsarwan ni Pauline, Maray. Ay, nawaw. Talaga masikugan day ta. Anya ngay, inawagam ka day ti pamilya na. Ay, saan, Mari? Diyak kaya ti makibiyang. Kasanaw no si katipabasulan ti pamilya na, Maray. Nakitak nga raw, madlaw nga aginaw. Ay saus, no di mo kaya't ti mangidanon kadakwada. Itad mo tinamber ti kabagyan na kanya. Tasya kung ti mangitawag kadakwada. Ay, nawaw. Di ka mabutang, Mare? Kaya't kulaang ti makatulong, Maray. Kaasi mo, dagiti mang papaadal kan kwa na nubilang laang. Kasano no saan gayam apod no amasikog, Mare? Ay nawaw, sigurado akong itinakitak, Maray. Ado ti kankanan na amangga, kan nangag ko ang nagsarwa. Naminano ang nagsarwa, Mare? Naminsan lang. Sikakit di mat. Ang mga nunayra na laang mat, ah? Ay sos, itad mo kay di tinamber da kanya, tasya kung ti mangibaga no mabutang ka. Imawagak, tada na patag nga ibagak. Asino ka di daytoy aya? Siyak ni Mersey, ti kadwa ni Pauline nga gababang. Apa yan nana? Adda ka di dakes ana pasamak iti kapsat ko? Kit-kitaat nga may nagiti garaw na. Madlaw nga aginaw. Nagado ti mangga nga inyawid na iti naminsan. Anya? Saan lang adayta? Nangagkupay ang nagsarwa. Ay, saan na mabalin ang mapasamak dayta? Agad-adal pa'y laang ti kapsat ko. Imbagakan ka tapno amaw. Amangan kunak numabutang laang nga agpudno kada kayaw. Hello, Manang Nemya? Sa dino ti ayan mo? Adar aramidon mi dito'y pagadalan, Manang. Apay ka di? Anyat orasan, ngam awan pa'y ti kunam nga agawid ka? Sa dino ti ayan mo ay, Manang? Adda ak dito'y boarding house mo. Agawid ka numalpas der aramidin nyo. Tagsarita ta. Saan ka maawatan, Manang? Agong ungat ka di? Awanan ti adwa sa lutsod. Agawid ka ket di no awanan ti aramidem kita. Tanapatid ti pagsaritaan ta. Oo, Manang. 30 minutes lang. Ada akong dita. Adda ti balasang di tarwar. Sino na dyan? Nalabay nga iso ti kabsat ni Pauline lakay. Ay, nawaw. Makasta. Talaga nga inawagaw. Una, tapno bisitaan na ti kabsat na nga ginaw. Ay, na Mercy ya. Agpakalaing ka maning. May mayatin ti makasigurado lakay. Kasanaw, no saan gaya mamasikog ni Pauline. Di si kamo lang tinakababae. Kasanaw, nupod no amasikaw. Yak amuking ka, bakit? Ipilit mo tamong. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagaya, Manang Nemya. Apayakas tati kaus mo. Ha? Da ka di parikot iti blouse ko, Mana? Umasidag ka man kanya. Ay, nawaw. Apay ti tiyan ko, Manang. Agpudno ka man kanya. Masikog ka kadi. Anya? Adda nang idanon kanyak nga aginaw ka kano. Aginaw? Sa anak nga aginaw, Manang. Kasano ko mamapasamak da ita katawan tupay nobyo? Ado kano ti inyawid mo amangga iti na minsan. Anya kay lakit din ay, Manang. Gaputamang mangan iti mangga, aginaw adagusan. Dila mabali na kayat ko laang ti mangga. Sa anak amaki ang angawkan ka. Ay namanang, no saan kay amamati kanyak, ipa-check up naklatan tap numalpasan ti saritaan. No asino matinang idandanon kada kayo amasikugak, ah?
Ita, mamatikan kanyak manang. Sana ka masikug kunak tumat. Ay naapo, day tabakit apadam nga agab-abang. Ni Nana Mercy? Wen, imawag idi naming san, takuna na nga aginaw ka kano. Di mo patpat yan dayta, bakit manang? Insecure laang siguro dayta. Insecure kan ka? Wen, amom ka di? No kasta lumabasak iti batog da? Agsirip-sirip iti tawa manang. Ay, kasta unay ti danag ko ading ko. Kunaklakit din no masikog ka. Awanan ano kasta ti mapasamak. Kasanon ti panagadal mo. Santo ang mapasamak dayta manang. Nobyon to pa'y katawa. Dayta agsikog tukit din. Kuna laki day no iyawid dan dayta apawlay. Saan mo gayam? Ay nawa, apay ay anapudot ti daram ken Pauline. Sa anak a komportable iti kinaadana ditaw, lakay. Sipon na gabang ditaw, awanon ti tal na ti biyagkaw. Insecure ka siguro manen, tanapintas di ubeng. Anya ti ko namton eh. Napintas day ta Pauline iti imatang mag. Di mo ikanitida ka sa kay papa ng timbakakbakay. Kunak to mga main tunay. Yay, inaw. Gusto ti atap ka. Dali magda pa naggusto miti day ta Pauline. Wanan ka iti bain. Isukat na kiday ni ti ububain. Saan akas kabakar? Ay ayatin ka, promise. Apay ko mga isukat ka ngay. Di ka nagpalawag. Nangagkutimbagam. Napintas ni Pauline ni ti matang mo. Ay, nagsakit launay tiriknak no amom lang. Mabalin ka di ang makasarita ni Nana Mercy, tata. Nakaturog pa lang ni Nanam. Balasan ka. Anya ko matibag ang kinkuan ha? Ibagbaga na ka nung amin nga aginawak, tata. Kaya't ko lang alaw-lawagan ti amin kan kuana. Among balasan ko. Insecure lang ni Nanam kin ka. Ha? Lay tatipod na. Among kasi. Kastao na iti sangit na itirabe. Iti anya makagapo, tata. Ipagarup na nga ben nga adda ti panaggusto kin ka. Imposible man mapasamak na dyan. Nga ben, kasla apo ko kan no tutuusan. Kanapudnuak itasawa kanya. Day talang gayam ti makagapo, tata. Huwag balasan ko. Adda ko matikayat ko akid daon king ka. Anya day tata? Tulungan ako mga agplano iti surprise para kininanam. Barang maikat man ti kina-insecure na. Day talagayam, tata. Basic day ta kanyak. Tulungan kayo, tata. Ay nawaw, bigbigatan na napulot ti ulam bakit? Ti ko nam kaday katjak nakita amayat ti isem yaw kin ni Pauline ni titunggal maisa ah. Anya kalaki di mo tag. Apayakas ta ka tunay. Iga po ta kurat-rat na taaw. Isukat na kaon. Mami, ano ka di nga ibakaking ka? Asaan ka nga isukat? Bakit? Para kanya. Sikat ka pipintasan. Amaw kay bagbagam lang day tatap no sana masaktan tiriknak. Umay ka mang kiidi dito. Tara ko pang kabakit. Basta, nasakit lang ta tinakam ko kan ka. Awan ti pagtanagam. Bakit? Si kalaan ti babae ti biyag ko. No para kanya. Napimpintas ka ngam ni Pauline. No andaman ti naisawang ko, adi mo nagustuhan. Pasensyakan bakit ha? Awan, tintinsyon ko asaktan tirik na. Saan ka numat gayam ang masikog ni Pauline Mari Mercy? Mare, mangmanggagnak ka de, ha? Anya nga minanti ko na maray. Ne, apa yan, Mare?
Agsasadot ka man. Ay, tsaka mo ti aramidak, Maray. Ay, nawaw. Anya tinapasama kaya? Nito ni Maray, amagan no isukat na ko ni Teopobeng. Nakitak no kasano nga isaman kan kitaan na day jaya pahulay na. Anya? Nakaikan bakit kayon, Mare? Numapasamak day ta. Ay, tsaka mo, Maray. Amangan numapagtitak paikit day. Di mo itulok, Mare. Labana, Mare. Ang manya nga ron ti Maramidak. No agbirok matan nito ni itiububing nga miti siya. Sika talaga, Mare. Kumporme man ti mapampanunot mo. Awan ka di ti aramidan nyo ita, Nana? Apay ko ma. Mapanta ko maag-ukay-ukay, Nana. Ah, Ilibre kayo. ay saan nun basang? Italaang mat, Nana. Pagbigyan dak kumamatan, Sumurot ka din bakit? Amukad, mahilig ka mo lang iti ukay-ukay. Anya ngay, Nana. Ay, sige. Sumurotak nga raw. Mabiit laing tasukatak ti chinilas ka. Daytoy pa'y, Nana, masiguradok abagay yun ti kastoy abistida. Sabong-sabungan. Dakal samot. Adamot talina, Nana. Mabalin na may adjust. Ay, sigurado ka kadi abagay ko ti kastoy akawas. Wen, Nana. Bagay mula unay. Adda mainlab ni Tata Tony kan ka. No kasta ti kawas mo, Nana. Mala, mabiit laing nga raw taipilyan kamot iti bestidam na kong. Ay nawaw, nakaof mo ti silaw. Addan samo na panan ni tatam. No apay ngamin anarabyan ta. Amang ano na panlaang gimatang, Nana. Sapay awan ti susay. Padasan talok tan, Nana. Amangan no saan nga inkandado ni Tata. No inkandado na nga eh. Sana parikot dahi ta, Nana. Mabalin niyo ti agistan ba iti silid ko. Ay na, agyaman aklaunay paulain. Agyamanak iti kinaimbag mo kanyak. Uray kas di tinaaramidak ken ka. Surprise! Happy anniversary! Bakit? Nagado amak-makan lakay. Sabong para king ka bakit? I love you. Si kalaeng, ti kapipintasan a babae iti imatang ko, bakit? Ay na, agyaman aklaunay lakay. Di ko lang siguro kay nalipatak ti anniversary niya. Ang asino nga'y tinagpatulungam. Asino kumapay nga? Ni Pauline, Naggasat kayo launay ka ni Tata Tony, Nana Mercy. Happy anniversary ka na kayo, adwa. Awan ti sabali ang may bagat. No di kahat. Sapay lang kumatagtul-tuloy tiragsak yo, adwa. Ay nagyaman naklaunay nakaw. Maragsa ka naklaunay iti kastaan na ibagam. Agyaman nak iti surprise mo, lakay. awan tan yaman na, bakit? Pangaasi ba? Tapos dokuman ti Silos White. Si kalaing ti babae ti biyag ko. Di kagbaling nga insikyo, di sa bali a babae. Ngamin, napintas ka ba kay? Awanen ti daduma a maibagak, no di agyaman naklaunay lakay. Agyamanak iti panagayat kan panakaawat mo. Ay atin ka unay-unay lakay. Malalala, hustong ti drama. Itlipoy mo ti sila tapaturog tan bakat. Narigat yung mapuyatan.
Di ka agong ungat no selosa kan insecure ni bakit mo. Palawa ang paikit di ti pan nakaawat mo. Agpanunot ka iti wagas tapno mapunas dagiti negatibo nga adda iti panunot na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.